أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Danas mi smo vas zvali za ovo sastanak i ja se zahvaljujemo što ste došli danas. Svrh je da mi malo poznamo islam. Svaki od nas je potpuno svjesan da naša vjera je islam, ali stvari o tome koliko smo upućeni prema islamu, koliko poznamo za islam, a koliko islam vlada u naš život i koliko mi mislimo o tome, koliko vrijeme mi odvojimo za Boga, ali naš život tako ide da taj život je bez Boga, taj život je bez islam, taj život je bez vjera i bez ljubav za islam. Ako je ovo naš stanje, onda ovo je opasna stvar za nas. Zato što kako mi hranimo naša tijela, na isti način treba da hranimo naša duša. I ako tijela je sit i duša je gladna, onda mi nismo nešto napravili. Zato islam nama nauči da mi treba da držimo oba pravaca prema Boga i prema ovo svjetski stvari. I mi pokušavamo i mi pozovimo vama da dođete, da nešto zajedno naučimo za islam, da obožavamo zajedno i učimo naše djece kao djece, oni voli da nešto nauči, ali ako nema roditelje imaju interese, onda djece nekad pokazuju i nekad ne pokazuju. Ali oni su bistre, oni može da nauči ovo za islam. I musliman je taj koja ima isto dijela prema islamu. Ako smo muslimani i nema dijela, onda mi smo muslimani ni samo po imenu i onda to ne vrijedi kod Boga. Zato treba da držimo taj pravac prema Boga i mi ako držimo ovo pravac, onda dobit ćemo spas. Ako vaš djece redovno dolazi za namaz i onda oni nastavi, na primjer kada ispuni 15 godina, mi imamo prije dosta slučaj da nekoliko djece su dolazili, naučili, oni su znali za namaz sve, ali čim ispuni 15 godina, onda nema više, nisu više dolazili i najvjerovatnije oni su zaboravili što su naučili. I problem je o tome da roditelji ne uputi svoje djece. I roditelji sami nisu upućeni, onda oni ne uputi. Onda djece ako hoće, ako neće, onda i kao vi vidite za ovo omladine, ovo svjetske stvari ni povući prema sebi. Ovo disko, čašija, društvo, šetnija, to su ti stvari koji ni povući prema sebe, onda oni nemaju interese prema Boga i prema molitva. Ali ovi, ako su sada počeli da dolazi, ima neki 10 godina, neki 7 godina, neki još manje, neki više, i ako oni nastavi da dođu i došli tada isto, kada ispuni 15 godina i još dalje, onda vidjet ćete da ovi djece su drugačije. Ovi djece će biti puno bolje od ovih koji ne klanjaju namaz. Zato što vjera nama uputi da djece treba da pazi roditelji, djece treba da čuvaju ni, djece treba da slušaju ni. Ali ako jedan čovjek nije vjernik,
i poslije kada on oženi, onda on zaboravi svoje roditelje. Onda za njega je samo taj njega draga. Kako ona kaže, onda on tako krene. I zaboravi da njega neki su hranili, neki su odgojili, roditelji su njega pazili i sada roditelji su stari. Sada nije potrebno tvoja pomoć. Ali ako ti sada kažeš, ja samo služim svoje žena, ja služim svoje djece, ne vidim prema roditelji, onda taj ovo film poslije možda 10, 20, 30 godina kada ti ostariš, onda ovo film ponavljati sa tobom. Onda ti ćeš imati isti djece i kako si ti ponašao prema svoje roditelji, onda ovi djece tvoje će ponašati prema tebi na isti način. Ali ako djece oni dolazi u namaz, ako djece obožavaju Boga, onda oni će paziti svoje roditelji, zato što ovdje mi učimo da djece treba da budu dobri građani, gdje djece treba da budu dobri djece, koji treba da pazi roditelji. I to znači, nećete zgubiti ništa, nego samo ćete dobiti. Ako vi pošalite svoje djece, kako vi pitate za škola, ako djece ne idu u škola, onda roditelji pitaju zašto nisi išao. I onda oni pazi da li oni idu ili ne idu. I zato isto treba da pitaju da li si išao u džamiju ili nisi išao. Da li si klanjaju namaz ili nisi klanjaju. I sada je druga stvar, ponekad se dešava, muž je vjernik, žena ne obavlja namaz i onda za neki način muž gura djece prema molitva, a nekad bude obrnuto, žena je vjernika i muž nije, ona pokušava prema djece, ali ako oba su na isto mjesto, na isti fazi, onda je to opasno za porodica. Ako muž nema interese za Boga, žena nema interese za Boga, onda to znači možda ove djece su dobili obrazovanje za škola, ali oni će biti prazni šta se tiče za Boga. Ali ako djece su vjernik, i čak ako oni su sromašni, onda Allah uzme njihove brige, on ispuni njihove potrebe. I sada ja isto hoću da kažem za ove djece, što vi dolazite, ako vaše roditelji ne obavljaju namaz, ako otce, majke ne obavljaju namaz i vi ste počeli, onda neka vi nastavite. Ne vidite njih, vi vidite sebe. I vi možete da uputite roditelji. Ako roditelji nisu upućeni, onda djece koji znaju za Boga, koji znaju za namaz, oni može da uputi svoje roditelji prema Boga. Neko treba da uzmi korak. Ako roditelji ne uzimaju, onda vi djece, vi treba da budete jaki za svoj vjera. I vi možete da donesite ovdje jedna velika promjena. Šta je to promjena? Da prije toga ovdje ovi muslimani koji živi, oni su muslimani samo po imenom. Ne znaju za namaz. Ali vi postanite muslimani ne po imenom, nego istinski muslimani, stvarni muslimani koji obožavaju Boga. I možete vi promijeniti svoje društvo, možete vi promijeniti svoje stanje u svojim kućama. Ovdje mi učimo za djece, za moral, za ahlak, za lijepo ponašanje. Ne smije da oni psuju, ne smije da oni svađaju, ne smije da oni budu neposlušni za svoje roditelji. Onda
da li ima neki razlog što vi ne pošalite ali ne dolazite ovdje, da bi ovdje će biti neki gubitak, ali ovdje oni će učiti nešto loše. Ne. Ovdje ako oni dolazi, oni bi učili samo lijepe stvari, dobri stvari. I vidjet ćete promjena kod ovi dijete koji dolazi u džamija i oni koji ne dolazi u džamija. Ali oni koji dolazi u džamija, oni su isto dužni da ovdje budu mirni, da oni budu poslušni. Imam kada nešto kaže, da oni treba da nauči, da napreduju, da svaki dan nešto nauči. I ovo što vi učite, onda ćete biti bistri šta se tiče u škola. Ovdje ako dolazite, ne zgubite vrijeme. Zato ovo vrijeme je puno vrijedi kod Boga. Zato što ako ovdje mi dolazimo radi Boga. Allah nama naredio da mi kao muslimani treba da obavljamo 5 dnevni namaza. I ako mi dolazimo radi namaz, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, svaki korak što vi krenete, dolazite prema džamija, Allah poveća vaš savab i Allah smanji vaš grijeh. To znači koliko je vrijedno kada mi dolazimo u namaz. Svaki čovjek greši svaki dan. Nekad svađa, nekad psuje, nekad ovako bude lut, nekad ugovaraju. To znači mi malo po malo skupljamo neki grijeh. Ovi stvari Allah ne voli. I onda, a kako možemo da mi smanjimo? Ako neko ima dug negdje, treba da plati, njegov dug ostaje dok on ne miri, dok on ne plati ovo pare. I ovo, ako čovjek pravi grijeha i ako nema dobro dijela, ovo grije ostane. I mi možemo da promenimo svoje stanje, da smanjimo grijehe kada mi bi radili dobro dijela. Časni Kur'an kaže, innal hasanate yuzhibna sayyi'at. Dobro dijela briše loša dijela. I zato ako naše ovi sestre, one još nisu upućene prema islam, može malo one nauči. Mi imamo mnoge knjige na vaš jezik, na makedonski jezik. Neka dođete da naučite. Danas isto smo, zato sutra sada počne škola, mi ćemo nastaviti ovo časove i ko može da dođe na djece na akšam, neka dođu. Ako ne može, onda u petak i subota, nedjelja, ovo 3 dana, kako smo do sada radili. I čak smo počeli sada sufara. I ako ja ne budem tu, onda mi možemo preko internet opet da budemo u kontaktu i da čujemo od vas taj sufara. I neka ovo bude blag dan za nas i za vas i neka uzimate ovo što sam vas rekao, par stvari, da nešto bi treba da prihvatite, zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, jedan vjernik ne smije da stoji na jednom mjestu. To znači da treba da mi napredujemo. Neka Allah tako nama uputi. I ovo djece koje su dolazili ili koje nisi dolazili, danas mi isto poklonimo. I neka njihova sada isto sutra će početi škola, da ta škola bude dobro. Neka budete dobri muslimani i šta se tiče vaša škola i treba da isto trudite, da dobro naučite, završite svoj zadatak, šta dobite svaki dan i da imate neki veliki silovi.
nema je ovdje, dosta su ovakvi koji vidi svoje roditelji, oni su pjevaju nešto, muzičari, onda oni stoji na istom mjestu. Vi treba da završite neka škola, treba da završite fakulteti, treba da postanite nešto, da ne budete na isto nivo. Možda vaši roditelji nisu imali uslove i vi treba da napredujete. Onda smo tu, ako ima neko problem za dalje, onda mi ćemo vas, inšallah, koliko mi bi mogli, mi bi vama pomagali, ako ima neki problem, ali mi želimo da vi završite neki visoki škole. I ovo jedino može ako vi čitate knjige, ne samo gledate crtani kod kuće. Ovdje, ako vi vidite dole svoje komšilukovi živi Makedonci, ovi građani od ove države, ovi kršćani, od njih ima mnogi djece koji završi fakulteti i idu dalje. Zašto? Allah nije dao isto dvije oči, dvije uši, mozak, svi isto, tijela isto. Oni nosi ista krv. Ali oni daju važnost za obrazovanje. Ako vaši roditelji nisu nešto završili, onda nemoj da vi stojite na isto mjesto. Ako sada trudite da postignete nešto, onda sutra dan vaš život će biti lagan. Ako ne, onda idete u šuma da tražite drvo, da onda očekujete da neko vas pomaže. Ovo nije dobro. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ta je ruka koja dadne je bolje od ove ruke koja primi. Ako neko pomaže, koliko bi neko mogao. Ali najbolje je onaj koja pomaže drugima. I za ovo morate da trudite, morate završite nešto. I ovo ne može bez truda. Neka Allah vas tako uputi i roditelji imaju ovo vid da uzimaju ovu odgovornost, da vodi račun za svoje djece, da ne samo pazi za hrana i za odjeće, za takve stvari, isto treba da pazi za namaz, za Boga, za Islam i pošalite ovdje dalje djece i djece isto treba da budu redovni, da budu aktivni, da nešto nauči i onda kako sam prije rekao, ako roditelji nisu upućeni prema Islam, neka vi naučite Islam, onda vi uputite svoje roditelji. Neka Allah vama pomaže. Amin. खुदा की रहमत से मेरे आलम उफ़क़ी जानिब से उठ रहा है खुदा की रहमत से मेरे आलम उफ़क़ी जानिब से उठ रहा है रगे महब्बत फड़क रही है दिल एक शूला बना हुआ है तुम्हारे घटते हुए हैं साए हमारे बढ़ते हुए हैं साए हमारी किस्मत में ये लिखा है तुम्हारी किस्मत में वो लिखा है इधर भी देखो उधर भी देखो ज़मीं को देखो फलक को देखो तो राज И знала и много, что се грижат за нас. Им се заблагодарувам на Ахмедия Муслим Джумат от все сърце.